gogitv on the go. gogitv on the go. gogitv on Ato adeshmaima mamuni na maha aha gogitv Africa ena moni bisu amohwe ene Adwoa ojefo bosume no ne da etoso aduonu wotwe acha se ene da etwato ojefo bosume afi emu tsena mi adoma ocha ye hye bosume foforo ase na wotwe na wotwe etoso nkron afi emu na ene se le mo amunim no promote a ensem kakra sisi ye mane ma hodo bisu ne bo ne tofa e de beso mu se prem to breakfast bo news in brief ene so se makra mensa aka no na de ba beso mu na kase bo petensem bi afa Ukraine ni Russia ho sensem mentime ho ase basabasa bi a ekoso ho no ensem bi a epiepie mu ho no ne de bi a ekoso beti bi wo kase bo yi mu ensem ni bi so in 15 months so nsem bi ekokoso ho no ma ade ehu no abeto tememufuo a omu wo ho no eso we se ni ensema hodo bi na makeka bo mamda beso mu se ena awia prem to break kasebo dwumekuei kasebo yi meko bi na asoma sene amtimi edebrem heritage media se wodi dwumadie bi na pemfoni papa na se ope videos bi ede aye dwumadie bi the heritage media ba se beso mo kama bibia so yiye se wo ye business na pesa wo brand no na pesa wo create website ede ma business via heritage media ba se beso mo kama ope flyers logos brochures bibia pe bia o media mu bia de heritage media ba se beso mo kama ama bibia so yiye ni Always Music and Talent School so aba se be ma da ye so obeye nyumtuni papa wo ye man ni ma hodo bi so abemu so pesa usua nyumtu o pesa usua nyumtu ho ne ma bia musical instrument bia say saxophone guitar piano bibia pesa usua no nyumtu mu bia no vocal trainer pesa wo ya ni Always Music and Talent School aba se be so mo so papa ama da ye so abemu First Zone Properties and Investment Group so aba da ye so be asasiria no ene ya ba se be bo ama na abemu se o pass as papa man so chimbia enihu na ebonda format de First Zone Properties and Investment Group aba se be so mo kama who asase bi na pesa obo ho da wuro so a ya ba se ye be bo ho da wuro ama na de wo hwe ni nyina so abam Kronum cement Topicality hospital ho and no come say amabo mu din nyina ebutuo wo ya hye mu bia so betimi afre 0246 501946 acha se bibia to yiye we ne dum ko bi o maso masena mtimi dikaseboy ebremu midin ne Adwoa Achiaa Oyiakwan betimi afre me odo Adwoa me na mdikaseboy ebrew bicha me ho aba me bam de twemu ba besom gogitv on the go. My name is Adwoa Achiaa, the founder and the CEO of New Orleans Music and Talent School. New Orleans Music and Talent School is a talent school for musicians, people with talent, people that have natural talent and wants to develop it. The school teaches musical instruments, voice training, sound engineering, studio engineering, songwriting, and anything that pertains to music entertainment. We also have a dance club and other aspects as far as music is concerned. The reason why we want everybody to come to New Orleans Music and Talent School is that we have modern musical equipment such as grand pianos, acoustic pianos, guitars, saxophones, and all instruments that one needs to know to be able to become a good instrumentalist or musician. We have a fantastic music studios for practicals and for recordings and other activities that help to make sure your music career becomes a success. New Orleans Music and Talent School also train people as to how to tune pianos, how to repair musical instruments. We also have a special package for churches and organizations that really want to
develop their music. Talking about the church, we have a lot of church musicians here, gospel musicians here. Some are even out with their songs, some are training to become the best. New Orleans Music and Talent School is the best place for you. Papa ne border form. Na manso chimbia ni hu. Na afa so langa so sansen bia ni hu dia. Na make am for Fourth Zone Properties and Investment Group amount. E asase pe na wo pe. New sites. There tete. Anase de stand esiso. Zone Properties and Investment Group aba. Se ma da yeso nyina abem. Enti fa won sa so won sensem nyina abedon ye. Be ho Fourth Zone Properties and Investment Group e wo Kumasi Kronum cement. Aye ben top hospital. So when you chechemu bia Fresa number 0246 501946 Fourth Zone Properties and Investment Group and Sasura. Are you in need of media service such as live streaming, photography, video production, graphic design works like logos, flyers, brochures? Heritage Media got you covered. Contact us on 0246 501946 or 0207 013485. Heritage Media, the home of transformation. Abo Ukraine mine. Eye menti me ho ase no wantwi bia ekoso e wa Ukraine Russia mine tem. Na saa asem yi e na mahodro bia omo adehye wa Ukraine man mu no. Omo fa kwan bia so se omo behwe na omo adehye makopie e wo saa oman yi so no. Omo de omo aba omo fie omo man mu. Na we se na Ghana so ye te saa asem yi so ya antena so ya muana. Enrada opani a ohwe Ghana ye ne amahodro so nsem. Eye Madam Shelley Botche ede betu dwa se Yankopon ya adom aban no atimi afa Ghana ya de hia no mo Ukraine man mu maako aduonu ahanu ene aduonu ena enu adam omotimi abepiem e we ye man yi mu aboni bia anto omo na omo amaka nso mo de nhye agu akwan ma omo hwe se omo nso omo ba beduru ye man yi mu asomdwem na we sam sade tu dwa se eye ochina obenim besume no de to so ba edikan no omo ebehia ahwefo ene mpanyimfo a omo adehye ne bi akopie mu Ukraine na omo ne omo ayehyehyeye na omo tie ensem kakra omo so omo ewo ka efa saa asem yi hu na omo age edin ahodo a na se omo adehye a omo akopie mu Ukraine no edin na omo ahwe se omo nso edin omo nso omo nsa aka no ni nyina na ewo ho no ana se edin na ebe free ahwefo ewo no aba no se obidin enima na omo atro se bia beboa ma hwehwemu ni bibia akoso kama na tememufo Ghana for mo Ukraine so motame pie maimu abrabo ni bia so ento omo saa nhyiamu ye bekoso nyame adoma ochina ewo international Accra International Conference Center nyame adoma ochina abra nondu abo anopa metwaso won semdimu a na mede opani a oda Bulk Oil and Transportation Company Limited ewo ye maimu e opani kwame ewu adako enso da betu dwa ensem bi ekoso wo ye maimu anani enje ho ene sen se ye man so no obi nya asem na atentene ne a ne boa ye din ye pa efisa o kofa mranim fo bi so medi wanim na oni wa asem emawa eboa bebo no ano eden e se wo je ho enje intenam so ama Ghana amatmemufo ni bi enya asem o kofa langas omo ayem ebeka se matru menfo no se omedi o masem ma omo na no na osenye no kwan so no enti wo sre mranimfo na sa lawyer fo no se omo bete omo bo no omo se omo ko school atobusa ne board dey actual school fees ane board den na emom no omo kan hu se ye osompa se omo beso omo man na atentene so akoso e wo ye man yi mu enti o sre omo ma ebo ne mra fam se de be ya obi enya asem a omo betimi aboa ne ba kon so etimi adi na asem na yie nso ato yie ye to asem ni mu a ye to asem no a na ye de ani e kire mfimfini mantem eho e na kro bi a efre no se asia kote se akọ no matem mu fo mo ho no mehu kese abo mo yie pa a kire ekuafo adwumayefo asukuufo nkra nyina hye dem mu ntimi mpie ene sen na anu na wotwetwe mu no be na wotwe melu ni na okuarekani bi efre no se kofi krantin na ndo na afre no se agenda ete se wayera mo hwehwehwe na omuhu no na wotwetwe mu na beto dwa se mapo papa yi se wawu se ne nsa ba ko echa
na ne ti so eda baabi a se say no enam saa asem a esi en se di hu kese abetot memfo mo wo asen akote e won finfini mantem se se ko hono ma ebi obi nko na obi aba semfo ni nyina agudam emu akyerɛkyerɛfo emu sukufo obi empie fi so musuro so mu pia na bibi bone bibi bone a atop opanyi kofi quarantine so ebi na ebi akoto omu nti se se ko hono ma ehu kese pa na aba okrom hono mu nyina tedin me so won sem ni ma yesi busumi yi mu na mpanyimfo a omoda ahyenkafo ano e woye man yesi busumi yi mu na mpanyimfo a omoda ahyenkafo ano e woye man yi mu beto dwa se omo beto ye hyenti ade emu na eye memene da etwa mu no eye ogefo bo so mene da etoso aduonunsia no na saa hyehyeye saa mrai omudigu akwama tese estate efrase eye adwuma na omudi oha no hyehyemu no dunum na eto ka eskanu a kyese first no so wo frifie kwa adwuma wutua ka eskanu wutua 2 cedis a se no ahwe ya betua 2 cedis 20 pesos na eno no natmemu passengers ni bi no omo amunya nteye no just akwaya rahosem yi akwaye just ene se me baka me fro yet memu for passenger ba ho mate ni no ka chere se ya atokes mo so on theater na chenchi na mate ni no ebu no a just wo be heka ni ma na aya rahosem yi pa ti esra o man no aban no se omo nhwe na ka eska yetututu mu omo nhwe na omo pe ho asem enka if you say ede I have a sentiment in Mwasi and a adobafo and a passengers no away my emu. May trust to an air call and cramantem, a hot and a could be a friend of Catama. A honum and or here now or on my friend said knee a mouth or some and son. And I was just say, Bola, I Jomukun afa, and a saying. O mom was a sabola, I was self on my friend said, Zoom lion for a boa mojino, no wedding, a no wedding. And I'm so ematme mufonu omuntimi entua seske just say omude container no ebrewa eye ade a omude bola no gumu no so me so a omude 40 cedis na eno no na tme mufonu esa ne boode if say ne yema yewoyi aman mu ayede aduma no yenya bi nko na chese na boso me beso na baje me bola so 40 cedis na chese anu ode nti we say enam so amatme mufonu oma omuntimi omunya seske entua ma omom sabolai eni omom bola so be yembedu be na mato agu enam so amase so kokrom hono ma bola aye krom hono mumma a chese akwaya rahosem eno na oman opani ede beto omanpanyi mpanyufo anim se omomwa na omontimi ntete seska yiso na se de be ya ahonidie so ebekoso ewo omo eman mu ode sansem yu atudwa wa bra na ekobi a omo nsha abayase a your friend say valued life foundation omo ede asobebo from say omo ba besi toilet ama sa ekrono ena opani omo to nsa frɛ ohene na ohene so ede to manim say odo mas na bi mra biom na omo ye we say nso na omo nhwe bola no ho nsam bi nso enka se de be ya yie ebeto yie na ahodie nso akoso ewo oman no emu ashafo we ne nsema hodro bi na we ne nsem kakra me nsa kan ya mtim de beso mo se area premto bre kasebo akasebo yi aboafo bi ne so masena mtim de bre mo New Orleans Music and Talent School ya ba se bebo ama oda ye so ba ya nyumtumi papa no so abem pese usia musical instruments bi anso so ya ba se be chiro kama ya asa na pese usia krampa ya ba se be chiro heritage media so aba se o media works mo sensem bi ade fa be down mo na omo no ma ba so mbeso mo so mpa oni be gi a onu hu de biara da First Zone Properties and Investment Group so aba se won sa se ho sensem bi ade fa be down mo na ma ye ka de so mbeso mo so papa wo asase bi na pese otom obi amana ba ho de ru amawa First Zone Properties aba se ombebo ho de ru ama de wo hwe no so abem omo oni abafo bi omo so masena mtim de kasebo yi ebre mo mi sorry a premo ato se a bottle of 30 a team tactical coach Adams so ebe at the sports tip bit so ebe so mo kama maybe bia akoso local and foreign news no sports ni nyina so ebe so mo matches akoso no de enam kwa so be nyina no odni nyina ebe so mo mahu de eko e wo agokansie
enu nso emu medina ne Adwoa Achiaa Oyiakwan as like I say enkoma me production team members AC what the camera na chi na wo yi ne kama kwasi kiki so as like I say enkoma so yi me tune from mem e ma ahwefo nyina ahwe na mu tie nsem kakra ekoso wo ye man mu as that PSC so enkoma wo se wo je bre na wo hwe me na wo tie nsem bi a ekoso as that I say pi na enkoma da mu nyina amase mamumo ene hwe ade na me ya adoma ochina so promote so sese ya mesaba na me de nsem bi a akoso no so aba besom makra